پشتی بلاوونا ویدیویا کمکوژیا تاختادامن آشامی جارکدن برینن خلکین سوریه و دبن ایشوازارن خواه تینن بیرا خواه. ادیب خلک باجاروکی لطامنا سر به پارزگاه حماییه و کوچبری ادلب ببویه. او یک جه رزگاربوین کمکوژیا لطامنا یا کد بیجه هفته نیسان 2012 لسر دستی هزین حکومت سوریه و چکدارن سر بوی و هاتو بون کرن. الجيش اقتحم مدينة اللطامنة بالدبابات طوقها من جميعها تقريبا. ارتش به تانکان جه همو آلیان و لاتامنه دور پیچ کر. بربانگی بو. خلکی گود که اولی کسین در کتنا خو پیشاندان دیگرن. جه آلی باشور و او در باسی تا خکی بو و خلق کشت. ناوان دکه چه که 7 ماهی هبو. ناوی سیترا بو. بکیران او کشتن. در دور 63 کسان و دمه هاتن کشتن. ریاض جباجاروکی حلفایه یه حماییه. لفيديويا طاقة ضامن تماشا دكا وبيرانين رش ين حلفايا تينا براخا. مر علينا كثير مجازر ولكن المجزر اللي أثر قالكم كجي هاتن كرن ليه ياكو جبيرا من ناتشة وحتى نها باندور لمكرية كم كجي حلفايا ياكو يازده نهان 2012 جالي مليسين طايفة وهات كرن تدا حفده کس هاتن کشتن. ام بخار رویان لی کسین کمان او برزی راوستاندن و گلت سریوان دا لی خستن. خلق گنده كفرعوي دي نافچه جبل الزاوية بحثا بيرانين دسبيكا شورشا سوريا دكن قول غوري تنسيقيات شورشا سوريا بيستي قانون 2011 كمكوجيك لور هاتبو كرن جالي هزن حكومة سوريا و تيدا نزيكي 200 كسان هاتبون كشتن. طبعا أول ما دخل الجيش لعنا على الضيعة دەستپێک دەما ئارتێژ دەرباسی گوندێمە بوو ئەم کەسێن کو دەرکەتە بوون خۆپێشاندانان هەموو ji gund reviyan û çûn xwe li newala badmaya veşart. Artêş bi çekên xwe hat. Newal dorpêç kir û em gulebaran kirin. Bi hemû corên çekan li me dan. Sê pis mam û birayên min şehîd bûn. Hejmarek kes çûn xwe radestî wan kirin. Piş radestên wan girê dan û gulle di serê wan da lêdan. Dûsê gulle li min ketin. Lê ez rizgar bûm. 27 نیسان روزنامه گاردیان آبریتانی ویدیویی که فرماندارکی شاخ 227 استخبارات لشکری یا سوریه بلاف کرد. تدا هجمارک جکسین سیویل لطاقه تضامن آشامی دکوجه و داویجه کورتکی. او ویدیو سال 2013 هاتبو تومار کرن. لگوری آمار نتوین یک بویی جه 2011 و حتی نها بهتر جه 350,000 کسان جه خلک سوریه هاتنه کشتن و چاره نویسان نزدیکی 100,000 کسان جی ندیاره. محمد ابراهیم روداو